fuuta lillahi haajettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas teren fuuta lillahi haajettoɗen to seeren ɓe hoolaɓe ɓuur e gunas so terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas mbaɗen tarbiyayneedi pittaali men gonen lesmu rabbi ɓe mur e gunas mufidul muridi mouhammadou saidou as'adu mas'udu mur e gunas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل فقوتل وأحب فأبغض وأجار فطرد وشكر فنصر صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن شيخنا أبي العباس قطب المكتوم أحمد بن محمد بن السالمي شريف الفاطمي التجاني بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أوتنا تجارين أتم جكر. شغل جولد النبي شغل يتود الله. يتور كعنندو دا وانت فدي كنا على دو هادي. جولد النبي صلى الله عليه وسلم. نياغادي ولي الله يوان اتشارنا من شيخنا أحمد التجاني. wonay dendangal almuɓe makko e muqaddameɓe makko ñaago Allah kati nde yurmede Allah wonta e nde Allah yafoto yurmoto seeramɓe men e ceerno men ceerno Hadj Mouhammad Saïd mo ganduɗa kanko woni sababu mawɗo o garɗen ko daaka garɗen ko notade noddago ngo ganduɗa ko moƴƴere woni hen moƴƴere kati mere mere caggal ñaagade Allah nde Allah watta weli mum wona e seeremɓe ɓe e duwanade khalifa gonɗo ɗo woni hono ceerno Ahmad Tidiane ceerno men khalifa men eɗen ñagonomo Allah cellal duumigal Allah ɓoynamo ɗo o ɓooya ɗowde dental ngal ko neɗɗo kirano o l'islam ko neɗɗo jogiiɗo himme e l'islam ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo tedduɗo neɗɗo karaysira en jikiram makko e l'islam feeñi nde rafiji mbaɗi laamu neliɗo yo daaka dartine woto juma juule o wi ey daaka o mo wawi jabde wa amma juma udde wasa juulede ɗum wona kanko jeeyi ɗum ko Allah jeeyi o haltani ko fayi ɗum o jaɓaniɓe ɗum ga o ndeɗon hitande daaka waɗani ɗum ɗon noon ko hollirde kira mum e l'islam e darde kati tinde eyi ɗum ɗo ɓe ñaaguimo o dartini kono ɗum to o wi ala ɗum o jeeya uddude juma wasa juulede ɗum noon ko kiram makko e l'islam tigui rigui caggal ɗum noon garɗen eɗen gari e inde Mouhammadou Ƴiri Mouhammad Seck ɓi Baba Alsane e Mouhamadoul Mansour Bousso ene wayno kamɓe ɗowiɗen e less dente mabɓe jinnaɓe mabɓe noon garanno gadda ɓe hono Babelli Bousso jibini Mouhamadoul Mansour Baba Alsane jibini Mouhammad Seck aywa eɓe garanno ɓe gadda ɓiɓɓe mabɓe ɓe gadda ɓesguji mabɓe alhamdoulillahi ɓiɓɓe mabɓe lomtiɓe ɓe ngari ha ndiwni koɓe gaddanno ko sen daari hande Mouhamadoul Mansour e Mamma Seck koɓe mbatta jawɗele mabɓe eɓe gadda yimɓe daaka ko himmeji jinnaɓe mabɓe eɗen mbawi wiide jinnaɓe mabɓe ne garanno kono gardata e fodde dente ɗe ɓe gaddata ɗe alhamdoulillahi rabbil alamina anniyaji jinnaɓe mabɓe e mabɓe ene wayno en pawi hen guite men ni ha goto foof watti addude ɓiyum adda kati ɓe liggotto alhamdoulillahi rabbil alamina sete o ko hakkude ɓesgu Baba Alsane e ɓesgu Baba Belli e baaɗiraɓe e jiidaɓe e liggotteɓe e gollorɗe tubankore alhamdoulillahi rabbil alamin goto hen foof hitande foof ene daña musidɗo
mo jagge jongo mum jolna e oto adda enen pawi hen guite men Daka fof ene ɓeydo eyyi ɗum noon ko yettere Allah tigi rigi jawɗele mabɓe ɗe mbaɗi hen de eɗen ñaago Allah lumtina ɓe ko ɓuri ɗum heewde ɗo noon alhamdulillahi rabbil alamina waktuji fof kala gonɗo Daka mum so waktu yoni ƴettat sajjade yaha caali ceerno julde e ceerno waktu o tisbar ko noon takkusan ko noon futuro so min juuli yimɓe mbaɗa wasifa duwe yimɓe juula gueeƴe duwe salatu yimɓe fof kadi jaha haa to caali ceerno to juulda dental mbaɗa kadi wasifa puɗɗo kadi artude ene wayno waktuji fof ko yimɓe fof juuldata ɗum ene wayno kadi wasifa subaka waɗete wasifa kikiɗe waɗete o kadi Daka mo gonɗen alhamdulillahi rabbil alamin ko almuɓe goni hen haymo wona almudo batte bindi ko almudo batte jikku emin mbaɗa silkeji tati saha so faaɗi min mbaɗa ɗiɗi somin jaaja min mbaɗa ha 4 ha 5 min mbaɗa am hawiyu latif fodde ko heewi min mbaɗa hasbala hasbunallahu ni'mal wakil emin juula e annabi sallallahu alaihi wasallam salatul fatih ɗum ko ñande pop hamin koota hakkunde 11h e 1h ɗum koko watte ɗo alhamdulillah kadi kala Daka takkiɗo min ene heewi arde rendude min baraji ɗi e wallodirde amen ko jangate ko no mbimi ni kamil alqur'an ene jange saha gotol saha ɗiɗi saha tati kono kam koko jangate kam so famɗi kam gotol waɗete yasin 4 ñande fof waɗete hasbunallahu ni'mal wakil adadu 450 waɗete salatu ala nabi waɗete latif waɗete so min mbaɗi fof noon min gannito ɗum ko hadiya annabi sallallahu alayhi wa sallam won noon kala ko daña ko kanko dañira kala ko daña e moƴƴere ko sibabude annabi sallallahu alayhi wa sallam dañira kala kadi jiɗɗo Allah weltano ɗum alay sago ƴeewa weluya annabi sallallahu alayhi wa sallam nabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko soɗon jiɗi yidde Allah min jiɗa toon o adi wiide ko jiɗe Allah sabu kanko tagi mon ñammini mon yarni mon wadde omo haani yiɗede onon kon fatɓe yiddamo aywa o haalni men yen jiɗ Allah joni noon o wi men kadi seɗen jiɗi yidde Allah yen jiɗmo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam o wano wiide tan seɗen jiɗi yidde Allah yen jiɗ Allah o wi seɗen jiɗi yidde Allah yen jiɗmo kanko noon annabi sallallahu alayhi wa sallam seɗen jiɗi yiddemo yen jiɗ ɓesgu makko woni taniraɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillahi to caali to eɓe dokka toon gueɗal taniraɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e taniraɓe Cheikh Tidiane e ɗum noon ko hunde ne nelaɗo wasiyi ene jeeya e wasiye makko yidde ahlu beyti makko ay so tawi en gariɗo kadi en jii noɓe dokkira gueɗal ni kaalen ɗum kadi julɓe nana ko hunde waɗɗin noon ngal ɗon gueɗal alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi kamilaji ɗi e awraduji ɗi fof so min dentini ɗum min gannito hen ko wadde ɗum hadiya annabi sallallahu alayhi wasallam mele min daña weluya Allah caggal ɗum noon min gadda anniyaji keddiɗi fof nde Allah yafto en dendagal bakkatuji men Allah hokka en peewal e foccare mbiɗa heewi haala ɗum kalni mbiɗa duwo mbiɗa heewi wiide eɗen ñaago Allah oɗo kamil e ɗeɗo dewe Allah ɗe mbaɗɗen eɗen mbaɗa ɗum hadiya annabi sallallahu alayhi wasallam eɗen tefnoro ɗum eɗen belnoro ɗum Allah subhanahu wa ta'ala eɗen mbaɗa kadi yo yaafo en dendagal bakkatuji men ɗum kewɗen ardinde so yaafima en bakkatuji men tan alhamdulillah rabbil alamin ko heddi ko fof newo eyyi haajuji noon ne keewi kanƴi fof en mbawa innidde ɗi kono kala garɗo en jogui haaju soko galo soko miskino soko lamɗo soko lamaɗo alamo ala haaju heddi ko tan ko no haajuji mbaadi goto woni mo sohlani haydara woni Allah subhanahu wa ta'ala kala mo wonama ka katodinɗo eyyi ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin en kaali Daka o en kaali sababune enen garal men woni eyyi bismillah en gandi sababu gaddude men o ko jinnaɓe mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe alhaji Mouhammad Seck alhaji Mouhammad Mansour Bousso jinnaɓe mabɓe gaddannoɓe kamɓe kadi alhamdulillah rabbil alamin himmeji towi heɓe batti addude ko ɓuuri jinnaɓe ɓe en kaali kadi eɗen julde e ceerno waktuji fof eɗen kadi mbadda e mabɓe wasifa dendagal waktuji wasifa subaka e wasifa kikiɗe en kaali kadi dewe Allah ɗe mbatten ɗo ɗe alhamdulillah rabbil alamin en kaali kadi dewe Allah ɗe fof soɗe nenti mbatten ɗum ko hadiya annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon ko raɓɓikinat tan eɗen jetta télé o ITV nde Allah ɓeydantaɓe sembe kamɓe kadi arɓe ɗo ɓe kala ko feccaɗo e baraji
ɓe daña heen joom télé o daña heen kala gonɗo e télé he ene dilla heen Allah ɓeydan ɗum barke min beltima no feewi min mbasiyoɓe kadi no feewi yoɓe ɓeydu himme maɓɓe e feññinde ko waynani henna ko fayinani hen yoɓe ɓeydu himme maɓɓe e feññinde ɗum e mbasiyoɓe heen won noon hannde heewi totteteɓe micro soɓe kaali tan yimɓe fof jalat te jaleede koko yornata ɓernde eɗen ñaagoɓe yoɓe ƴeew ɓe mbatta hakkille no feewi eɓe bertana micro ji haaloɓe taw so kaali ene jorta kala nanɗo ma dañ hen peewal no foti fof emin jetti télé o min ñagonoɓe Allah moƴƴere min beltanimaɓe kadi tigui rigui min duwanima ITV yo Allah waɗi hen barke be jaahi seydi anami ɓe ɓooya arde ɗo kadi e peññina ko wayni henna nde Allah ɓeydataɓe hattan caggal ɗum noon en gonde mawni men Cherif Mahmoudou Haydara ɗum ponnoɗen adorade ko mawnam ko jinnaɗo amin neli min e ceerno Ahmad Tidiane hono khalifa o kanko khalifa o ko teskiɗo jinnaɗo amen o ko neɗɗo korsinɗomo jiɗɗomo mawninɗomo e jinnaɗo o haali ɗum min nani o wi omo teskimo ha eko ɓooyani o yi gummotoɗo ɗo payo Mbour woni ko itti o tottimo yo fa e jinnaɗo amen o jinnaɗo amen o neli min noon yomin lomtomo hanki min jindiri e ceerno ko Cherif Mahmoudou woni ɗo alhamdulillah min jettini nelal jinnaɗo amen o fawde makko e joni noon heddi tan ko Cherif Mahmoudou kanko duwoto hatmo o ko adinde o duwoto yimɓe keɗo kettodira wooda ko wasi yimɓe e konguɗi ko yimɓe ina naftoro Allah wi ko wata awanu alal birri ballodire e ɗiggere noon kala moƴƴere naati e nder ɗiggere ene wayno hankanti ɗum tan heddi en mbaɗi ko ponɗen wadde totten mo konngol o yewtaɗen kadi ndeeƴen no mbimi hanke ni en ji yimɓe heewɓe ene ngara ɗo ɗaɓɓude ko jooɓi ɓe tawa ɓeene ɗaani ɓe pada soɓe yaltuɓe ɓe pada fodde haajuji maɓɓe no potiri e ɓeeni enen ne haajuji men no potiri e Allah ni eɗen poti deejje lollikinoɗen wonde e needi wonde e deejre won noon ken hatojinɓe mo katojinɗen o noon ko heɓete e makko heɓirte ko needi e deejje sen deeƴi en nehtima tan en cellini piɓle men sen ñaaguima Allah Allah jaaboto ɗum noon Cherif Mahmoudou konngol arta e makko o yewtana en o duwono en no fotiri fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mouhamadou Lamine Cherif Haydara o wiyana assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin o wi alhamdulillahi rabbil alamina salatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerata yettude nemaji ɗi Allah waɗante en ɗi ñande fof o en ceerata e yettude nemaji ɗi Allah waɗani en ɗi ñande fof nemaji ɗi ne limtintinda o wi ñande fof ñamale ɗe ina limtina kadi ɗi nemaji eɗi limtina eɗi kesɗide saaha fof eɗi kesɗida kadi kala saaha fof nema dewal Allah o wi nema dewal Allah ɓuri mawnude e dendagal nemaji fof ɓuri mawnude e dendagal nemaji fof nema jawdi ne weeli o wi nema jawdi ina weeli nema cellal ne weeli nema cellal ne weeli nema hakkille ne weeli nema hakkille ne weeli fof ko yettirte Allah fofo koko yettirte Allah kono ɓuri ɗum mawnude kono ɓuri ɗum mawnude nema l'islam ko nema l'islam o wi wadde mbiyen alhamdulillahi ala ni'matil islami ala ni'matil islami eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah nde waɗi en ken julɓe eɗen kuccite makko eɗen kuccite makko eɗen juula eɗen juula poɗɗen juulirde ni no poɗɗen juulirde ni eɗen koora eɗen koora no poɗɗen hoorirde ni eɗen aska eɗen aska askirde no poɗɗen askirde ni eɗen kajja no poɗɗen ajirde eɗen kajja no poɗɗen hajjirde ni caggal ɗum kadi o wi caggal ɗum kadi Allah rokki en tawfiq Allah rokki en tawfiq eɗen dewra Allah eɗen dewra Allah e nawafiluji Allah tabaraka wa taala haali hadisul qudsi Allah tabaraka wa taala haali hadisul qudsi ما تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي بما افترضته عليه ماتشودام oyi maccuɗam ɓallo raakimi gollal ngal ɓurmi yidde gollal ngal mbaɗɗinmi e dow makko gollal ngal mbaɗɗinmi e dow makko woni dewal Allah farillaji ɗi woni dewal Allah woni farillaji ɗi Allah farli e dow jeeyaɓe mum ɗi Allah newni en en mbaɗi farillaji ɗi fof Allah noon newnani enen mbaɗi farillaji ɗi fof
caggal farillaji ɗi timmi o wi caggal farillaji ɗi timmi eɗen jetta kadi Allah eɗen jetta kadi Allah ɓallorademo kadi nawafiluji ɓallorademo kadi nawafiluji ɗum waɗi o wi kono wala yazalu o wi kono wi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahbabtuhu serata noon o wi serata noon maccuɗo Allah o caggal farillaji ɗi timmi serata e ɓallorade min nawafiluji o serata e ɓallorade min nawafiluji ha mi yiɗamo so tawi mi yiɗimo fa in ahbabtuhu o wi so tawi mi yiɗimo kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi o wi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi mi wona nanɗe makko ɗe o hettorto mi wona nanɗe makko ɗe o hettorto mi wona kadi jiiɗe makko ɗe o yiyirta mi wona kadi jiiɗe makko ɗe o yiyirta mi wona kadi juuɗe makko ɗe o wertirta mi wona kadi juuɗe makko ɗe o wertirta mi wona kadi koyɗe makko ɗe o yehirta mi wona kadi koyɗe makko ɗe o yehirta Allah heewi nanɗe men so tawi Allah heewi e nanɗe men en gonta hettade ko welani Allah o wi en gonta hettade ko welani Allah so tawi Allah wonti gite men o wi so tawi Allah wonti laarɗe men en gonta laarde ko welani Allah en gonta laarde ko welani Allah so Allah hawla so Allah wonti juuɗe men o wi so Allah wonti juuɗe men en gonta faggade ko harmi so Allah wonti koyɗe men en gonta yaade ɗo Allah haɗi en gonta yaade ɗo Allah yiɗa yen ja fofo ardi ɗum woni ko addi en ɗo ɗum de woni ko addi en ɗo naafilaji ɗi ɗum woni ko addi en ɗo الله حال تبارك وتعالى القرآن الله تبارك وتعالى هالي القرآن ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم هي من غوندين بالله نوتو دي الله ان لا دو الله صلى الله عليه وسلم sobe noddi on ina wurtina berde mon mbele ɗum ɗo o wi mbele ɗum ɗo wurtinta ɓerɗe ko lamdal o wi ɗum ko lamdal wallahi no wurtina hankayno wurtina aha kayno wurtina en jiino mbaɗen o wi en jiino mbaɗen en jiino mbaɗen adan en jiino mbanoɗen adan en jiino mbaɗen kadi joni o wi en jii kadi no mbaɗen joni en jiino ɓesguji men mbano adan en jiino ɓesguji men mbano adan ene mbawi joni eno ɓesguji men mbayi joni ɗum en jettiri ɗum Allah o wi ɗum noon en jettiri ɗum Allah so tawi neɗɗo ari ɗo ma juul e dental ina gasa sa woni wuro ma jotuji ma rokkatama jahajama jotuji ma ina mbawi haddema yaade dental nde wonno liggorɗe ma ne heewi nde wonno tawa liggorɗe ma ina keewi ene ɓitti tawa ina ɓitti sa ari ɗo wa amma noon so tawi a ari ɗo woni haajuma tan rendude julɓe o wi ko rendude julɓe dewe Allah ɗe juuldude e wirdidde e janngude qur'ana e zikrude e yewtude ko faati e bange Allah ɗum tan woni ko Allah sohli e meɗen o wi kadi ko ɗum tan woni ko Allah sohli e meɗen caggal en dewi Allah caggal noon en dewi Allah en deftini hen kadi dowuji kadi en deftini hen kadi dowuji ɗi ɗum ko dewal Allah sinno wonan dowuji ɗi o wi kadi sinno wonano dowuji ɗi ala men haaju de Allah de ala emen haaju Allah wi qur'ana ma ya'ba'u bikum rabbi qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum sinno wona ko berteten juuɗe ñande o wi sinno wonano ko berteten juuɗe ñande fof ko eɗen mbiya allahumma eɗen lorlikino e yeeso Allah eɗen pamɗikino e yeeso Allah ala emen haaju Allah de ala emen haaju gonga Allah jogii ko ñaameten ko njaraten Allah jogani en ko ñaamaten ko njaraten omo rokka en hayso ñaagakimo emo rokka en ɗum hayso en ñaagakimo omo holten hayso ñaagakimo omo holtina en hayso en ñaagakimo ene maha hayso ñaagakimo omo rokka en ko maɗen hayso en ñaagakimo kono ko berteten juuɗe ko kono ko berteten juuɗe ko en jogii ko woni toon ina jogii ko woni toon ko feññinde ubudiyya ɗum ko feññinde dewal mum Allah maccu ma walla feññinde maccu maɗa Allah feññinde ke wonde an kan e feññinde aɗa lorlikino to Allah aɗa yankinani Allah takhashu wattu
والتضرع أدا لورلكيني أدا ينكيني يسوع الله يسوع الله تبارك وتعالى الله يا وند آن كامتشدو إريدو ماتشوغاغو مودو وبالين ما كدي هور مودو وبالين ما كدي كانكو الله هور ماكو ركما كو جيدا كو orokku ma kadi ko jidda ko taw kadi ara balli Allah tawa kadi ada ballimo kanko Allah tabaraka wa taala hay mo wana maccudo Allah moƴƴo oyi hay mo wana maccudo Allah moƴƴo so faayi omo werta juude urto e Allah Allah moƴƴanamo Allah biltamo bittende Allah biltamo bittende kono taw badaki Allah tawa kadi o badaki Allah kefero no ñaago Allah Allah jaba oyi kefero ina ñaago Allah Allah jaba fasige no ñaago Allah Allah jaba fasige ina ñaago Allah Allah jaba kono duwaw jullo badido Allah kono duwaw juldo badido Allah wondude e lorlikinade Allah ina jaabo duwa o Allah ina jaabo duwa o rutto kadi badin ma kadi hoore makko badin ma hoore makko kadi Allah kanko Allah tabaraka wa taala o rokkuma kadi yidde makko enen dum woni ko addi en do enen de ko dum woni ko addi en do kala do mbawden wonde eɗen dewa Allah kono rentude ɗo eɗen dewa Allah ina jogii goɗɗum ko lartete ɗo te kanko Sharif o wi omo jorti ko lartaten ɗon ko alhamdulillahi rabbil alamin en keɓi ɗum amina alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rokku en fandinde ko heddi ko ko tinnitade tan o wi maccuɗo Allah serata e tinnade maccuɗo Allah serata e siftinede tawde ko noon eɗen ciftina koye men eɗen tiftina dendagal julɓe fof yo tinno hakkunde men e Allah o wi dewe Allah ɗe laɓɓinen ɗe mbaɗen ɗe no poɗɗen wadirde ɗe ni tinnoɗen kadi e hulde Allah tinnoɗen kadi e hulde Allah tinnoɗen kadi e hersude Allah tinnoɗen kadi e hersude Allah nder e boowal fof kulen Allah nder e boowal fattaqullaha fi sirri o yi fattaqullaha fi sirri wal alaniyati kulen Allah nder e boowal kala ko ganduɗa ko a yiɗa hay goto tawma sa suuɗima andu Allah nan larma Allah ide ina larma hersudema Allah e hulde Allah nder ɗum ɓuri hande aɗa hersa bande julɗo walla huldemo non bande julɗo o wi bande julɗo wona kanko tagma wona kanko wurnuma koko ñammintuma wona kanko ñammintuma waratama wona kadi kanko waranma wona kadi kanko wurrintuma wona kanko kadi ummitintuma wa amma Allah tabaraka wa taala kanko tagma jogii ñamduma jogii yarduma jogii gurdamma jogii maydama saɗa hula hul on Allah saɗa hersu on Allah o wi so ɗum ɓenni tinnoɗen e nder men jiɗodiren gonen gotum jurmodiren jokkodiren enɗemeje hande enen pop ken enɗam gotam enen fo jiiditaniraɗo goto gittodiren hurumaji ballodiren so tawi en mbaɗi noon enen fof en goni gotum jurum Allah jippo e dow meɗen yo Allah wat ɗum yo Allah rokku en kadi hawrude o saha mo wuuri Allah artiren ɗo kadi mo wuuri eɗen ɓeydi e diine men jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eɗen ñaago Allah dendagal haajuji gaddaɗi ɗo ɗi pop kaalaɗi ɗi eɗi kaalaka ɗi ciftoraɗi ɗi e jejjitaɗi ɗi kesɗuɗi ɗi e kiiɗɗi ɗi garoji ɗi e ɓennuɗi pop mawɗi ɗi e tokosi ɗi fofof ina newi to Allah de ɗo Allah ɗo ɗum ina newi ɗon eɗen ñaagomo noon yo humtanen haajuji ɗi kala ko kulɗen yo Allah dandu en hen Allah kadi waɗa e leydi he jaam waɗa hen deeyre bi jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jaɓe duwaw mbiye amina
استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم بجاه القرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل ألحان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل منايا عن نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وأعري رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل ثمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال
دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يمنا ويسرا وتيسيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة مقبولة ورحمة متصلة منك إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين ولروح عبدك شيخنا وقدوتنا ومن مدنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسن التجاني وإلى سائر خلفائه وجميع مقدميه وتلاميذه جميع أحباء جميع أقرباء يا رب العالمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالتنا وأجدادنا وجداتنا من لدن آدم إلى النخص وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة مسواك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ورفع مقتك وغضبك عنا ولا تصلي علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك فكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه أو أصبحنا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا ورجاوزك عن خطيئاتنا وسترك عن قبيح أعمالنا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه. ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين فإنك المحسن إلينا ونحن المسيئون إلى نفوسنا فيما بيننا وبينك تتودد إلينا بنعمك ونتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتنا على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك قلت وقولك الحق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء والقوي عزيز. اللهم إن لك نسمات لطف إذا هبت على مريض شفته وإن لك نفحات عطف إذا توجه إلى سير أطلقته وإن لك عناية إذا لاحظ غريقا في بحر الضلال أنقذته وإن لك رحمة إذا أخذت بيد شق أسعدته وإن لك لطائف كرم إذا ضاقت الحيل على مقتن وسعته. فهب اللهم علينا من نسمات لطفك نسمة تشفي بها أمراض قلوبنا وغفلاتنا وانفحنا من نفحات عطفك نفحة تدلغ بها أسرارنا من هوانا وزلاتنا والحظنا من عنايتك ملاحظة تنقذنا بها من بحر ضلالتنا وآتنا من لدنك رحمة تبدلنا بها سعادة من شقاوتنا وعاملنا بكرمك بما به ترزقنا الإنابة إليك مع الصدق الالتجاب توبتنا وأنلنا بالدعاء قرأ باب جودك حتى تتصل قلوبنا بما عندك وترفع يد سؤالنا شكرك وحمدك وتنطلق ألسنتنا بالدعاء والابتهال بمعرفتك فنتخذ إليك معراجا نرفع إليك حاجاتنا ونعتمد عليك في جميع كلياتنا وأجزائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك يا الله.
اللهم إنا نسألك بأنك مالك اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر النبي عليه السلام أن تهب لنا من الخيرات ما لا نعلم علمه إلا أنت وتصرف عنا من السوء ما لا يعرف علمه إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون له رضاء والحقه أداء وأعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود اللي وعدته وأزهي عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم بارك الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. comme ni mu ko waxee woon te muy dëgg yàlla tam boo xam ne ku nekk teg na ci bëtam moom bi mu ñëwee ak ñi mu àndal ni leen yàlla dimbalee ñi jëf ci réew mi dafa doublé loolu ay yooni nee na loolu nag lu ñuy sante yàlla la kon nag mbaax ak yiw ak teraanga bu yàlla defal Sénégal la ñi ngi sante yàlla nag teraanga jooju yàlla defal Sénégal di ñaan yàlla nañu yàlla may ñi muur lu teraanga bi yàlla may ñu tam ñi mbuur lu mbaax mi nekk ci biir teraanga bi nee na loolu tam ñi ngi koy sante yàlla bu baax a baax a baax nee na tak wa amma ñaan nag moom ñaan ci la nekkoon te ci la nekk te ci lay nekk tam te am na ci yàlla yaakaar bu baax tam li ñuy ñaan yàlla dinañu ko nangu fuuta lillahi haajettoɗen to seerel ɓe hoolaaɓe ɓuur e gunas teren fuuta lillahi haajettoɗen to seerel ɓe hoolaaɓe ɓuur e gunas so terɗe so ɓerɗe jehen mbarroɗen so jawɗele ma ɓesmu faade gunas mbaɗen tarbiyayneedi pittaali men gonen lesmu rabbiɓe muur e gunas mufidul muridi mouhammadou saidou as'adu mas'udu muur e gunas